bandugire mbosi mulabi abakyala mulesebula omukazalira omukazi wekatemweta mukereino somutodolonga mufumbi omukazi wire mukeira afumba omukazalira omukazi wekatemweta mukereino somutodolonga mufumbi omukazi wire kale mutametende bakazi balese misange wange musirike muwulire ensonga babasaada bufuuse biteegangu mbakakegwe tekali mirembe abazinga mubereka mugongo mirimo gyega timukasobera byatala mukasa musango muliro mutuuka mufuukala kabwe abandi mutuuka kuyomba ngokwetasa mugayo tijasa basaada mukastanira omukazi wekatemweta mukazulye abasinga mutema ira babanga aye katonda we mwasobola omukazi atuuka mu makamba gamu yekana agesawula weweira ku mukazi kusamba weerabira ati omukazi itaala ozikizanga nga balinze kutumbula omukazi akiraki Sana basise idongo oidi soja wa imwenso sabutimu musirike mbaku amani otoloto omukazi oweka ewe gondi wa mweta mukali ate nganze mubo na muwala mutakali mwesogera asula omukazi owezo lano nga pose kusawa baba yabana wasizocha omukazi tule omukazi dibaya Kastadiba, kali kamu semua bicara ini sampai, la begitu bangga, udah, udah saya, aku mau ya, udah masih dapat bercerita, kamu boleh aku ya bacara, dewi ini baru kaki. Abakyala muli bantu bange soja sembayo kitiibwa nakizula nganze mu ndiku abakyala balongeza ebisanda muli bandeyi olenge kweke bamaama nga babbeyi muli babbeyi abakazi muli babbeyi abakulenge kweke bamaama ino mwerage abakazi muli babbeyi abakulenge kweke bamaama ino mwerage bana mukube aliyo mukaliyo basebe nibanyabe bane tawuzman soja tukomyao yapo walabu abachindaji era nga nizebe yo abakyala sema kasadi sika bisenga muri sindike jendi muri sindike jendi takola basada bagapotereza neyanzizo ino mwebalera Wizman soja okuveganga baleja sala aligaye baleja sala aliya ida mama ida obawo oyene manager wange mwana wa Lujalundo mwe bali kuida mwe bali nande sura no betu wa kuida ai mwe bali kuida ntime ino Wizman soja na byabachindaji abakazi babeyi omukazi tadiba sabo tavwao kama abakyala okubire ku mungalo tubone abakyala bamuseire ngalo nga munayi mwaba